umugabo n'abana ukunda nde cyane? Abana gabaje umugabo umufite. None ukunda umugabo kurenza abana cyane yego. Niko nawe wewe jewe nkunda abana banje kurenza nyina cyane, kurenza nyina cyane. Bishatse kuvuga ngo nyina mu nyine nyina yo kwitambika we ntaco bikubwiye kubera ko ufite abana. Oya ntabwo mwariko ntabwo mwanzi. Simvuze ngo ubwo oya ntabwo mwanzi ariko nyine tugiye gupeza urukundo kunza abana ngo nkunze nyina. Abana banje bari hejuru. Abagore ndabizi, abagabo rero naho nzambabwira ko abagabo dutandukanye 100%. Abagabo ntibadukunda, narababwiye ngo tugume mu ngo gusa tupfe kubaka. Tuvumiri kubera ko twebwe abagore ubu nyine wobwira umugore akamubwira ati nguriye umugabo, nguriya n'umwana. Hitamo ikintu hano ukunze cyane cyangwa cyoba kuri aba bombi. Abagore benshi bo kwitora abagabo, ariko abagabo benshi bo kwitora abana babo kubera ko mwebwe ubundi ntimudukunda ntarukundo mutugirira. Naho utungutu two kugenda dufata ngo twasheri, hari n'umunsi muzamukorogana igihe sheri ntiribona ukuntu ritambuka kubera ukuntu mwakoroganye mwite mama Brian hakiri kare mwakorogana kugagera ku rwego atakwita sheri. Birashoboka muracari rwa rugingo rumwe wavuze. Birashoboka biba nibijyana kugwego rwa rugingo kwa usa nkaho bataza batandukana. Nta urabona batandukana. None urugingo ni rumwe ziba zabaye gazibiri. Urugingo gutandukana cyane urugingo. None bari baza batandukana ngabo babwira ngo babwira bari baza batandukana baba babaye iki? Urutoki rutakoze ko ndakubaza ngabo bambwira ahubwo ngize Imana ndakubonye. Oya ico nagihakanye. Bari baza batandukana ibo byazagenze gute? Twababwira ngo jewe nibya bindi nakubwiye ngo uru rukundo rw'umugabo n'umugore ni ikintu kikiri kinini abantu babona kuzosobanura nanze kutubitinda. Ndabura ati kintu abantu bagenda bagashorera umuntu ngo nasinye ukazaba musinya ukagira n'ivyabone abantu bakagwagarira rwande gusinye ngo kukunze uyu muntu. Ese urwo rukundo ngo no in case mwagera aho ngo muje mu mitungo akagushorera dore bamama ko bazabazana namike nibake bazazana mimi akagushorera ngo ngene mu bayibandike iyo urese tukaguma uko tumeze ari kitwaye ko tururugiye. Uzi ko hari abahungu aza abana na nyina aho nubwo batobana mu nzu weda tuvuga ngo barabana Nairobi swate babana mu iki. Umuhungu akazava ku kazi mbere yo kuji wiwe akabanza akaja kujya kwa nyina akabona gutaha iwiwe. Cyo ni kizeze kandi ntidutinde kubizeze dushuke. Uramera ko ivyo bintu ari amakosa. Uwo ni kizeze aho ico ni kimwe nkubwiye. Hakaba umuntu tugasinya ntabwo ari abantu bose ariko ukamenya ko hari abahungu baza bubaka ingo bagendeye kuri ba mama wabo. Mama wawe akaza akakubwira swate akakubwira ati se umugore wawe uzumufatira umukozi wiki wamufatiye umukozi wiki wo kwirirwa kitakita hano. Umuhungu aho kumva ivyo bavuganye n'umugore wewe yashika kama kubita umugore. Uwo ni kizeze aho uwo ni kizeze. Gukunda mama wawe ntago bisobanuye kugusenyera. Okay ico nico nari nshaka. Gukunda mama wawe ntago bisobanuye kugusenyera. Uwo kunda mama wawe ugakunda umugore wawe ugakunda n'abana bawe kandi urashe kurya kwa mama wawe ufite iwawe gute. Narya kwa mama nazindukiye ako sinaci wanje ngo nje kurya kwa mama. Donc bari abantu turabahonyeje ibyo bintu ntago tugomba no kubahonya ni bizeze. Ni bizeze ni bizeze. Abagore kujya muza mutubwira ngo tugira menshi hari igihe uzubwira umugabo ntaguha amatwi akamavuga ngo ajya na amagambo yanyu y'abagore. Eske tugira menshi ariko y'ingenzi mugira menshi habamwa y'ingenzi n'atara y'ingenzi ariko impamvu wenda neba umubare munini utabategera na makuru abari aho ngaho uraje ubwira umuntu ngo papa runa ngo noneho ngo isi yashize isi yashize ngo ariko ngo natangaye yewe byagenze bite ngo ariko ngo Imana ngo nishaka izizi utware byagenze bite ngo ibintu mutari mukona muri no mihanda ngo ni Imana yonyine yewe niki cyabaye ngo Imana ngo nayiri mu kubona ibintu ngo ntavyo nkubwiye niki ngo reka mbireke ngo uvuga ngo naya yacu ngo uvuga ngo naya y'abagore kera uwo muntu Hello murakoze cyane turabashuje kuri
Famille Beyandutira TV nimba ari TV nimba ari show hako ni nguko ni entre ya TV cyangwa show umuntu wese akora aho ashaka ariko nyine mutangire Beya and Ndutira muramamugwa kuri TV cyangwa kumugwe kuri show muhakande bizabishorerana TV na show kana no uyu mushitsi sindamwakira ariko kera yihaye ijambo wanku woroshe tudutangira igiti kizagorwa kiri hanyuma turabashuje cyane abari mu bice byose bituye isi abantu bose b'inshuti zacu abari muri imirimba kariyo duhera umuntu agomba guhera ku isambu n'abari iwacu ku ndondo hari abantu bari iwacu ku ndondo neza kuri Nyakirangwa iwacu abari muri Byura nimba hari abakibayo ukaza utya umushasha wose ukagera mu Rwanda ukagera i Bugande ugahuruka muri Kenya mu Burayi muri Amerika muri Australia muri Canada mwese turabashuhuje Imana ibaha umugisha mbonereho no gushimira abantu badukurikirana umunsi ku munsi hari abantu basigaye batubwira ngo turi mu gutinda gushiraho video bakamererwa nabi cyane none ni impamvu z'akazi kabaye kenshi ariko mu by'ukuri tubona comment zanyu tubona ukuntu mutwandikira muturamutsa mutwishimira Imana ibaha umugisha hari umuntu wanditse hariya muri commentaire reka ari wansubiza bonyine nzogira umunsi wo kuza kuvuga hejuru ya commentaire hari umuntu wanditse muri commentaire avuga ngo ese ngo ni iyihe mpamvu ituma tutaza muri Canada nawe uyisubiza twabuze visa iyo umuntu adafite visa muri Canada gasisinzi muri Canada si ugupfa gufata gusa ngura musoko kugenda nta visa dufite uzonyandikira inbox nimba ufite visa uyimpenze muri Canada so turabaramukije mwese Imana ibaho umugisha murabona ko ndi nje nyine uyu munsi ariko tuba turi kumwe na wa mutwe wiwanje kuri cano yanje ndi nje nyine sindakwakira nakubwiye ngo ube woroheje nze inze nkwakira hanyuma ujya mugabo tubana ntawe uhari uyu munsi yagize impamvu zituma ataboneka ariko nubwo yagira izindi mpamvu ntibyabuza ko dukora naje nubwo nagira izindi ntibyabuza ko nawe akora rero ndi hano ndi kumwe n'umutumirwa reka tumwakire hanyuma atwibwire tubone gukomeza ikiganiro cyacu amazina banita Ndatabaye Eric nari nzwi nkarazara ariko ubu ngubu ndi Ndatabaye Eric ushatse wanyita Chato nagemera naryo niryanje ndumva ari nk'ibyo ntabwo wivuze neza wivuge nyine nk'abanyamurenge uri umushinwa urivuga nk'umunyamurenge nimba utari umujaruwa cyane nimba uri singo nimba uri mariye ibintu byose nyine nk'ibyo ngibyo amazina nayo ndubatse already ndango murabibona mfite abana 3 abakobwa 2 beza n'umuhungu numva ari nk'ibyo birahagije wow nimba ari ibyo ngibyo reka turekere hanyuma rero twagiye dukora ibiganiro byinshi tuzagenda tubazanira abatumirwa batandukanye hari ikiganiro twakoze turi kumwe na wa mugabo wiwanje turi kumwe n'undi mama witwa Noera ukorera ku kinyamakuru cyitwa umugore w'Imurenge tuganira ibintu byinshi twaravuze uwo munsi ngo turakurungira gukurungira abantu batazi ikinyamurenge ni ugufatafata ibintu byinshi nyine tukagenda tubikozaho imitwe y'intoki bidafite agaciro oyaye gukurungira ntabwo ari ibintu bidafite agaciro gukurungira ni ibintu byinshi biraho oya ibintu byinshi ariko bifite agaciro umuntu nyine akagenda akuramo umuturi wiwe kera washizemo ijambo gukurungira ibyo bintu sawa reka ndeke kubakasa abantu 3 bari bicaranye tiwo kwa muvuga ngo twavuze ibintu bidafite agaciro twaravuze nyine tuvuga ibintu byinshi kandi byagiye byubaka abantu bamwe n'abandi hanyuma uyu munsi rero umugabo twari turi kumwe hano twebwe abagore twagiye turekerama uburenganzira bwacu tukavuga nti se abagabo kubera ko umugabo iyo ari kumwe n'umugore wiwe atazamera nk'uko ari kumwe n'umugore w'abandi hari ukuntu umugabo ashobora kubana n'umugore wiwe ntaganiriza umugore wiwe ntamuha umwanya wenda ntibana jokinge ntibana seke ariko yaba ari kumwe n'abandi akavuga nyine akerekana ibintu bitandukanye na n'ukuntu azamera ku mugore wiwe uwo sinje uwo si wewe ko ndavuga wa mugabo kontu yavuze wiwanje
umugabo w'iwanje aravuga ngo umugore wawe ni part of ni igice cy'umubiri wawe ugomba guha umwanya, ariko abagore nta mpamvu zo kumuheza buri mwanya ngo umugore aravuze ngo utege amatwi. hata abagore mugira ibintu byinshi, hari ukuntu wamuhaye amatwi yo kugira ikintu bene iki ngiki nawe utazi ukuntu uzomera. noneho nkakubaza nkawe mugabo waje hano uyu munsi, eske ibyo bintu yavuze nibyo? umuntu agomba guheza umugore w'umwanya ubaze, cyangwa umwanya wose wasagutse, cyangwa ugomba guheza umugore umwanya wawe w'imbere, wa wundi utarawuheza abandi bose ukayiheza umugore wawe? Question et réponse. abandi bose koheza umugore wawe gore ko ngako tuba tukaretiye ko sinoheza umugore umwanya kurenza abana banje, kurenza mama. ukiri aho ngo akana no ndahumiwe uyu mutumirwa oya ntabwo ngaho komeza uvuga. Okay, nuko ariko ndumva ko umugore wamuha umwanya ariko utari munini, muto. donc umugore ugomba kumuha umwanya wasagutse kuwo wahaye mama wawe, kubera iki wumva ko mama wawe muha umwanya urenze w'umugore wawe? ako nari nkagarutseho kuco wari uvuze ngo n'ugomba kuba uwa mbere. niwe muntu wa mbere ugomba guheza umwanya kurenza mama wawe. ahubwo nibyo se jewe niko mzumva. abagore baraza kumbwira hariya muri comment donc iyo uhaye mama wawe umwanya kurenza umugore wawe, ukunze mama wawe kurenza umugore wawe, kandi umugore wawe niwe muntu wa mbere uri kuri top, ugomba guheza umwanya wa mbere kuko niwe wahaye urukundo rwa mbere. umugore n'abana ninde ukunda cyane? kuri njyewe okay, wewe umugabo n'abana ukunda nde cyane? abana gabaje umugabo umufite none ukunda umugabo kurenza abana cyane yego. niko nawe wewe jewe nkunda abana banje kurenza nyina cyane. bishatse kuvuga ngo nyina yo kwitambika we ntacyo bikubwiye kubera ko ufite abana. oya ntabwo mwanzi, simvuze ngo ubwo oya ntabwo umwanzi, ariko nyine tugiye gupeza urukundo kunza abana ngo nkunze nyina. abana banje bari hejuru. abagore ndabizi, abagabo rero naho nzambabwira ko abagabo dutandukanye 100%. abagabo ndi badukunda, narababwiye ngo tugume mu ngo gusa tupfe kubaka, tuvumiriye, kubera ko twebwe abagore ubu nyine wobwira umugore akamubwira ati nguriye umugabo, nguriya n'umwana, hitamo ikintu hano ukunze cyane cyangwa cyoba kuri aba bombi. abagore benshi bo kwitora abagabo, ariko abagabo benshi bo kwitora abana babo, kubera ko mwebwe ubundi ntimudukunda, nta rukundo mutugirira, niko tuza tubona. okay, turabakunda nyine nta kundi, ariko nta mpamvu yo kubarutisha abana. umwana ni amaraso yanjye, ariko wewe nk'umugore wanje si wo mvuze abagore muri rusange, ntago ari amaraso, ndabyumva sibyo? buriya abantu baza bavuga ibintu, ariko kandi ukiri aho ngaho Bibiliya ivuga ngo umugore ni urugingo rw'umugabo, yakuwe. Bibiliya naryo ni ishamba, umva abantu bananirwa ibintu by'imitume bakaza Bibiliya ni ishamba, bikaba bibaye igihuru cyo gupfa kwirukankamo. ndanakagarukaho Bibiliya ni nziza, nta nubwo nenda kuyipinga, ariko kandi ntabwo wambwira ngo turi umubiri umwe, sibyo? Ega tuba tubona ibintu byinshi ukibaza ubu wewe niba turi umubiri umwe, ariko urabona iyo tuba dushakana titugira ahantu ho gusinya cyane, tuba dusinyira iki? tuba dusinya nyine kugira ngo tube umwe, tuba dusinya tube umwe cyane. iyo tumaze kuba umwe tuba dushaka gusinya iki? nta kindi kintu tuba dusinya, nta nubwo tuba dusinya kubera ngo tube umwe. juste sinye yo gusinya mu gitabo iyo baba badushingira ni ukugira ngo twereke ba bantu bajya abantu baje kuba mu bukwe bwacu ko hari ikimenyetso kigaragaza ko twakoze ubukwe swate kugira ngo baduhe certificate, ariko iriya sinyatire ndibaza muzamusinya kubera certificate cyane rwose, niyo ituma abantu basinya kugira ngo tubone certificate, ejo nituja mu mategeko bazomenye ngo ndutira yasinye hano, be yasinye hano. Cyo ni ikintu kigaragara. Kuvanga umutungo
kuvanga umutungo bazabisinyira ndi bazabisinyira simbizi kandi nje nta mutungo ufite sindamenya ibyo kuvanga umutungo ariko icyo ntekereza cyo ibyo byose bazabisinyira ibyo kuvanga umutungo kandi ni ibindi bintu mufite bitajanye na rwa rukundo mufitanye nk'umugore n'umugabo bitajanye rwa rukundo Yego. okay nivyo nakubajije ariko habaye urukundo ntihoba no gusinya haraba gusinya by'imitungo musinyira imitungo ni ikintu kiri bure cyane garuka gato habaye urukundo ntihoba gusinya iyo habaye gusinya ni ikimenyetso oya ni ikimenyetso gusa cyerekana abantu ko mwavanze imitungo ejo wenda ntihaba impamvu ituma muja wenda nja kuretira amafaranga cyangwa nja kugurisha inzu bavuga ngo kino kibanza beya yaragisinyiye na ndutira yaragisinyiye just mu mategeko ariko ndibaza ko ibyo ngibyo bidafite uruhare mu rukundo rwanyu umugore ni baza bemere ko umugore ari urugingo rwawe yakuwe mu rubavu rw'umugabo urabyemera cyangwa ntubyemera simpinga bibiliya ariko kandi nimba muja gusinya ubwo haba hari ibintu bishobora kuba byarahujwe ubwo ntiwobyuka ubu ngubu ngo ukonyora umuntu hano mu rubavu oya ntiwomukonyora namara kumukonyora ngo akubwire ngo sasa kugira ngo tubane kawe tugende dusinye uwo muntu aba yakonyoye mu rubavu kweli cyangwa baba batoye urubavu bakagunga ku rundi icyo ngicyo tukirenge ariko njyewe nzi ko biriya bintu byo gusinya ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi muzifashishe ibintu mu mategeko nashatse kwereka ko urukundo rw'umubyeyi n'umwana iteka rugomba njewe uko numva rugomba kuba rusumba urwawe n'umugore uzi umuntu muhura mukavugana amezi 2 cyangwa 3 mukaba murumvikanye mukabana wese mufite amenyo 32 uremera ko uriya mugore wazanye ariwe waguhesheje kubona bariya bana ariwe muyoboro kugira ngo ubone bariya bana wawe wita ko ukunze cyane kurusha uriya mugore bazabona adaje muri abagore bazanye guteze ibyo ni ibindi ariko icyo nashakaga kuvuga ko abana njewe numva ko abana urukundo rwabo tutarezanye uburyarya n'ibindi ugomba kurenga ugukunda umugore ugwa mama wawe cyangwa papa wawe sinka kurya kwanje n'abana banje ntabwo niko rumeze sure yego wow niko bigomba kumera nje niko nije niko numva jewe niko numva uriya rukundo nkunda abana nigo papa nawe nkunda ukiri aho ngaho yego nigo papa wawe ukunda ariko wewe ko ndakubwira urukundo ukunda umugore wawe worunganya n'urukundo ukunda mama wawe cyangwa papa wawe ninde uri hejuru ya papa wawe na mama wawe n'umugore wawe ninde wowe urukundo rwinshi uwo no urukundo rwinshi n'umwanya munini mama gana papa ntago tubana ndabaha umwanya oya si wowe mpaye mvugira ko turavugira en general bose ntibabana nyine en general abagabo n'abagore ntago babana ariko hari abo batabana ntuzibona abahungu bamwe bananiwe kubaka inzu ngo kubera ba mama wabo jewe ndabaza abahungu atari babiri bafite banyina bagito no sabantu bose bagira banyina bagito nyine ko turavugira muri rusange nyine si muri rusange kugira ko ni muri rusange turi kuvuga ariko mama wawe na papa wawe kandege kubivuga oya bivuge kuko birakomeye uzi ko hari abahungu aza abana na nyina aho nubwo batobana mu nzu wenda tuvuga ngo barabana Nairobi swate babana mu iki umuhungu akazava ku kazi mbere yo kuja iwiwe akabanza akaja kujya kwa nyina akabona gutaha iwiwe cyo ni kizeze kandi ntidutinde kubizeze dushuke uremera ko ivyo bintu ari amakosa uwo ni kizeze aho ico ni kimwe nkubwiye hakaba umuntu tugasinya ntabwo ari abantu bose ariko ukamenya ko hari abahungu baza bubaka ingo bagendeye kuri ba mama wabo mama wawe akaza akakubwira swate akakubwira ati se umugore wawe uzumufatira umukozi w'iki wamufatiye umukozi w'iki wo kwirirwa kitakita hano umuhungu aho kumva ivyo bavuganye n'umugore wewe yashika kama kubita umugore uwo ni kizeze aho uwo ni kizeze gukunda mama wawe ntago bisobanuye kugusenyera icyo nicyo nari nshaka gukunda mama wawe ntago bisobanuye kugusenyera ukunda mama wawe ugakunda umugore wawe ugakunda n'abana bawe kandi urashe kurya kwa mama wawe ufite iwawe gute narya kwa mama nazindukiye ako sinaci wanje ngo nje kurya kwa mama donc bari abantu turabahonyeje ibyo bintu ntago tugomba no kubahonya ni ibizeze ni ibizeze bari kwica akazoza y'akabana kabo bari kwica
ibintu byinshi. sawa icyo ngicyo turagitambutse hanyuma kiriya twari tuvuze guheza umugore wawe umwanya wowe urabyemera apana hari abagabo nzi baza baganira n'abagore mu gihe habaye ibibazo mu gihe bakosanye bakaba ari wo mwanya babonye wo kwicara bakavugana ariko mu bundi buzima busanzwe taza avugana n'umugore wiwe yabona uw'abandi arabera bakavuga ngo uriya ukeneye ko baguha uwandi. Imiterere y'abantu iratandukanye. Imiterere y'abantu iratandukanye. Njyewe mpeza umugore wanyu umwanya si munini cyane ariko ni munini. Umwanya muha n'uwe ngiye mu kazi njya mu kazi ngakora akazi nasoza akazi ngataha tashe ndaza ngaheza abana umwanya sibyo nangiza guheza abana umwanya ni ugiye kuvuga ndaraje. Oya nuko uriya mugabo waje nawe yavuze ngo umugabo agomba kugenda ngo akaja mu byarimo ngo yataha nijoro ngo akicara n'umugabo ngo umugore ngo akamubaza ngo ese wiriwe gute abana bameze gute warwaye akamumenya ati yarangiza nuko zindi programme. Oya njyewe yo ninjiye gutya mpita ndeba abana bose simfite benshi mfite batatu ariko mpita ndeba umukuru nkamuhera mu mutwe kamugeza ku ino ngatora wa kabiri nkamureba ku mutwe ngeza ku ino ngatora wa gatatu nkamuhera ku mutwe ngeza ku ino kabona gutoranya wow kareba mama we ugahera ku mutwe ugeza ku ino. Yes kababaza mwiriwe neza twiriwe neza n'abana pfunyitse akantu gatoya mba nazanye mu gihe wenda mba mfite na ronse kamuheza hakanywaho cyangwa akaryaho sibyo twarangiza akantegurira yarangiza kuntegurira ngafata umwanya mutoya nkamubaza bimeze bite byiriwe gute amakuru sibyo nkamuha umwanya ntabwo sinanakoresha telefone ninjoro natashe nayikoresha ari umuntu umamagaye dufite akazi dufite ibyo turi gupanga nyuma yaho. Uyu mugabo ndamushimye kabisa cyo kinavuze abagabo bose bazoza bagikora muze mutaha muhera umwana ku mutwe mugeze kwino abana bose nimba ari barindwi ufite bose baheture uje kuri nyina kandi ibyo simbivuge ngo ni social media ni ihame n'umugore uje kubimubaza bimubwiye. Amatelefone bayareke nijoro ibintu by'amatelefone nijoro ufite abana n'umugore keka haba emergency hari emergency ugafata telefone ukitaba hari izindi gahunda z'ibyashara n'umuntu ukubwiye ngo mwiriwe se n'amahoro mufite uwo musubiza ntube busy nyine uburyo umugore abona babaye concentré uname ngo aza kubaza tese ko wunamye hano uhatike bisobanuye ko ngo wafata telefone ngo uyite ntusubiza abantu ariko kandi umugore ntagomba no kuguhamagara tumwumve ahubwo umugore ntagomba kubona wabaye nyine hari ukuntu wicarana n'umuntu watwawe kwamona umuntu yabaye busy yagiye mu bitekerezo umugore abaye kubwira ati papa runaka irijyambere papa runaka use n'umuntu wikanze oya habe nubwo atoguhamagara hari ukuntu umugabo ashobora kwicara mu nzu wamureba gusa gutya kwamona ari perdi mu bitekerezo bamwibye yagiye mu bitekerezo abana bagera mu nzu yaza yegera se isaga kubita umugeri atazi wo nigeze kubona akantu kuri TikTok ariko mana zino telefone kuri TikTok umugabo yama yunama buke kuri telefone arunama bari bafite akabwa mwabo ari kwandika umwana araza amukora yamagera ni kakabwa maze yamamukubita umugeri umwana yamayoroma yamagwa kuri frigo donc umugabo akibwa abana ntibabona umwanya umugabo ntataye ngo abwira abana tese mwakozeho mwaka bimeze gute mama wanyu se yabagize utarabiza abana bakunda kubona base wenda bakabwira utuntu umugabo akibwa akabura mu nzu kandi arimwe bamwe barondagira ngo kazumubwira tese nje ku murongo muri kumwe nje online tuvugane nawe umwaka iyo ntayonza mbakoresha oya ushobora kudabakoresha umwaka kubera mama we yakayikoresha birumvikana ariko kandi hari ukuntu woho abana umwanya ntiwibwe wowe uri umwanya w'abana gute oya hari abagabo baza bishira mu nzu yashike yaramutse abana takine n'abana bavuga umwanya mutoya kera kamahuga kuri telefone akama yunama kuri telefone akandika kubakikira wenda umwanya munini tivzokunda nta mwana wo kikigwino hari ino abana ntibaza abana tibakikigwino umwanya muremure hari ibikinisho byabo byo gukina oya waje urakinisha umwana muto ukamureka nawe agakina n'abandi tiwokinisha umwana amasaha yose ariko kandi heza umwana umwanya naza kukuvugisha areke kusanga se ari ahuze
abone ko ise ari focused kuri we nyene ari we mu ndahari so namwe rimwe na rimwe nimwe mu contribute kugira ngo abantu ntibabategere ntibabaha umwanya. Okay, ako ngako niko ngiye Kuko- kugarukaho. Abagore kujya muza mutubwira ngo tugira menshi. Hari igihe uzubwira umugabo ntaguha amatwi akamavuga ngo ajya ni amagambo yanyu y'abagore. Eske tugira menshi ariko y'ingenzi. Mugira menshi habamwe ay'ingenzi n'atari ay'ingenzi, ariko impamvu wenda ndeba umubare munini utabategera ni amakuru aba ari aho ngaho. Uraje ubwira umuntu ngo papa runa ngo noneho ngo isi yashize, isi yashize ngo ariko ngo natangaye. Yewe byagenze bite ngo ariko ngo Imana ngo nishaka izi dutware, byagenze bite ngo ibintu mutari mukona muri no mihanda ngo ni Imana yonyine. Yewe niki cyabaye ngo Imana ngo nayo iri mu kubona ibintu Ngo ntabyo nkubwiye. niki ngo reka mbireke ngo uvuga ngo naya yacu Ngo ntabyo ngo uvuga ngo naya y'abagore. Kera uwo muntu Ariko umugore wawe uramuzi. Tumuzi umugore wawe. agira make, umugore wanje agira make. Umugore wawe agira make. Ikabisa. Reka mvuge ko nje ngira menshi. Oya, Iruhande rwa oya, doctor. tuvuge. Nawe yakumiterere mu njewe nije uzuvuga kuri doctor. Doctor ntaza avuga mu rugo. Kundagira ngo umufana. Umugabo wanje ntaza avuga amagambo menshi Sawa. mu rugo. Jewe ni jewe uzuvuga. Hanyuma rero umugabo wanje wenda iwaza aceceka ntaza avuga ibintu byinshi. No mu nzu inza nshika namubwira amakuru amaze nk'icumwera abantu bose barayamenye. Akamubwira ngo yo ni hakiyumva ngo byarabaye. Cyangwa iwe akazana nk'amakuru tumaze nk'ukwezi tuhatumenya. Akamubwira ngo afite ngo hari amakuru afite. Yayambwira nyine sinshaka kumwereka ko nayaciye amazi ariko kamwihorera nk'amakuru maranyiyinga kandi ari Eliya. hari aho ngaho namara njewe namubwira amakuru. Doctor ashobora kumubwira amakuru nkamwe ati she igitangaza none wamenye amakuru yabaye gucya kuri kw'Imana akamanyereka ko ta kintu nkoze ukama wisuzugura wenyine ukavuga ati ukumvuza iki. Ariko biravana n'amakuru uzuvuga. Ntabwo wamubwira ati umugore rero kwa runaka hari ikirori uriya mwana ga runaka ko baramusaba ngo abice amazi, ariko ni ibintu zo ukamurundira ukamuhatera amatsiko warangiza ukamubwira ngo nyina wabeza ngo yamaye ibinyanya. Twebwe abagore nayo makuru dukunda nibyo dukunda ko abagabo habe nubwo yego nta gitekerezo bitangaho ariko dukunda ko muduha umwanya mube focused kuri twe. Umugore nakubwira igihe biri ngombwa, ariko nkayo makuru yo mariri kumugabo ntaco zo mari ariko hari ico kungura ku mugore wiwe. Umugore nimba nta wundi muntu gayobwira jewe nta wundi mugabo mfite umugabo umwe niwe ngomba kuza nkabwira niwe nshuti yanje ikomeye. Wamubwiye amakuru y'ingenzi meza ayingenzi nawe nzanyavuga ariko hakaba ni nyine nayo yandi nyine y'abagore niyo dukundaga mwebwe nivyo muzamwana. Abagore rero mwoyagabanya kugira ngo mutazabona uko ategera. Oya ahubwo tekereza rero ukuntu mwebwe mugomba kutugira. Twebwe tugomba kuza tukayababwira kubera ko muri abagabo mufite ibitekerezo biri hejuru y'ivy'abagore. Bakambwira ati sheri aya makuru noneho wambwiye nayumvishe ariko oya n'ubundi ntagutsotereka gutegera. Hari abagabo bataza bategera imbere y'ima ukamumubwira kamayunama buke kuri telefone karatese ko ndabwira igiti tuwumva ibi bintu mpaye kubwira nawe ni igihugu ngo none se ngo uko nta gitekerezo mbifiteho uwo ni igihugu ariko notegera ngasheba cyane niko dukunda ngasheba amwe nkayatekera andi ukamubwira ati ngasa nutayumvise cyangwa na ukamuha igitekerezo. None se umugore wawe wamutinya ni so atereka ntanga inkurugero ndaje ndakubwira ati reka tuvuge hejuru ya mwirinzi dukorana kuyu munsi nkama ngenda nakabwira umugabo wanje nkambwira ati se none wamenye igitangaza cyabaye mwirinzi bamukubise mu isoko. Ayo twategera abagabo tiwo yategera oya impamvu keretse yakoze impanuka oya ko ndavuga ati wamenye ko kubibanda mwirinzi none mwirinzi bamukubise. Ayo twategera abagabo benshi ayo makuru tibo yategera. Uzi impamvu rero ugomba kumutegera ukamata se bamukubitiye akakikubwira none byagenze gute akakikubwira wumva utari interesse cyane kuri ayo makuru ntambwe ati she takiba nimba bamukubise reka twihanganega nuko ariko kandi bene ayo makuru y'abagore muza muyirinda ejo nejo mundi atoza n'imanza niko abagabo benshi baza bavuga. Umugore azagira ngo avuge ikintu umugore ngo ngo muzozana imanza muzamara mukayirinda ariko kandi uremera ko abagore bazavuga ibintu byinshi ariko bakagusha ku ntego bakavuga icy'ingenzi ibyo gaho
reka ngaruke nari ngiye kuvuga noneho bama niko rya bazavuga ngo na runaka azavuga ngo ariko ngo ya runaka ngo azavuga ngo ariko akagusha simvuze runaka ariko wumvise rero ni nkuko biba bimeze titwogendera kuri ico ngo abagore bazavuga menshi ngo ariko bakagusha ku ntego nimuvuge ariko muza mubuha umwanya nimuvuge umugore abo yividure imbere y'umugabo wiwe amubwira amakuru yose namwe reka tubaho umwanya mutubwira ibintu biri ngombwa iyo byabaye ibintu by'useriye nje narushe mvuye mu kazi wowe utangiye kumbwira ibintu ngo isi none ngo yarashize ngo ibiki ngo inyanya ngo nono ngo yamaze n'inyanya ngo zose ngo zari zitaraneka zari zitaraneka ndarushe ndapfuye aho kureka ngo ndyame umbike ayo makuru ese nkubwire ko wavuze ko umugore wawe atagira menshi kugira umugore w'intumbwe mu nzu no kugira umugore uzuvuga wo kwita monde ukugira umugore w'intumbwe no kugira umugore uzuvuga wakaganira wo hita monde Imana kurana umukozi w'umuhanga Imana yonyine izi gufata ikagutegura nta muntu Imana itahaye inimero imukwiriye kabisa twarakivuze ejo bundi ibintu by'amagambo menshi nje ubwo rugo gozana ikibazo ejo bundi twarakivuze hamwe na Pabrani umugabo w'iwanje ari hano ukuntu Imana uwo mugabo yaguhaye nawe uwo mugore yaguhaye niwe ibintu muza muvuga ngo si size uwo niwe Imana yakutoreye okay hariho bamwe nyine uzubona size ukabona ntizazi zimacinga zararangiye ariko tabza size umugore wanje agira amagambo make kandi niyo nkunda sinkunda amagambo menshi bibaye by'amagambo menshi jewe byongora umuntu ngize umugore w'amagambo menshi oya tureke amagambo nkayo nguko wabitekereza kwawe wavuze ngo jewe nza mvuga kurusha umugabo nyine Imana nayo ibateguye ibintu kandi kubera ko umugabo wanje iyo abashitsi binjiye mu nzu azavuga amagambo nyine make nkabura nk'ukuntu mbona abashitsi bagize irungu jewe ngomba kuvugisha abashitsi umushitsi wese agahakikisha ko asetse agataha mu wanje yasetse abantu bageze mu wanje barabizi ni nayo miterere yanje niko ntenje ndi umuntu uganira n'abantu ariko ganti bobinzira kuko sindi umugore wawe uwanje wosanga ari cyo kundi sinanagukeneye kuko sinogushobora naje ganti sinoshobora umuntu uvuga je nkunda utavuga ni nawo mfite uvuga make niwe mfite sawa ariko uzamugira make uko ubu ushaka ngo tugendere ku wawe oya tuvuga ngo umuntu agume uko ameze none amajambo menshi na make nayemeza biravana nayo ari oya ntukore manarize jewe nagiye mu nzu ninjiye mu nzu y'umuntu yagiye muri Australia w'umuntu w'umugabo uzuvuga akavuga mugaseka mwese mugapfa abantu b'inshuti zanje tuza tujana baramuzi ko twageranyeyo bamwe na bamwe yamara akagira umugore twagaza twinjira mu wiwe winjira mu we yazana ibijyo ukamunanirwa kujya uko nukuri kw'Imana kubera umugore ukuntu gusakanyaraje taruhavuga umugore akagenda agateka yamara akamazanira abashitsi ibijyo akamatereka ku meza akamasubira mu gikoni taruhavuga hari ikindi abantu bakeneye usize ibijyo mutubwira muri commentaire uwo mugore turamwanze none mukeneye kujya amagambo oyaye hari ukuntu utagomba si ngombwa ngo wamuvuga ibintu byose ariko hari ukuntu ugomba kugaburira abantu wawe n'abaganiriza si ngombwa ngo wamuba intumbwe no mu wawe umugore uzushika mu nzu mugatera story umugore akavuga umugabo ntabona umwanya wo kuvuga ubwo rwose norushobora kaza ngira ngo tugire kikera umugore akaba ari hejuru izo tuzokunda uwo nishi abandi ariko abagore bo kubintumbwe nabo ntabwo ari beza kuko hari bavuge make nyine natwe niko mpaye mvuga natwe tuzavuga menshi tuzavuga nyine ageze nyine yo gutuma abantu babimuhira bakahava ntawe ukwazitse ntawe wagwaye mu mutwe ariko nyine apana kwamuvuga ngo nintumbwe ngo yoteka ngo kamaje mu gikona kamayicara kuko ngo turamushinga iwe yagazaza habe nubwo yo kwicara akamabazanira ibiryo mukicara muhamurya akamayicara nkari yamwe akamayifita cyo akabareba ariko go umugore w'umunyamurenge nyine nuko agomba kuba ameze ubundi okay titubitindeho ariko umugore w'umunyamurenge aragutegurira ibiryo kabiguheza sawa tugeze ku musozo murakoze cyane abadutegereye n'abazategera kino kiganiro kuba uri umugore uvuga cyane
kuvuga cyane mvuga ni ukuganira hari umugore uba ufite morale akaganira n'abantu uwo ngo ni sawa uwintumbwe nawe titwovuga ngo nawe hari ibyo tumuziza uko niyo miterere yiwe ibyo by'amagambo menshi avamwe ibicumuro ni wowe uhawe bizana jewe ko ndavuga ku mugore uri mu rugo rwiwe agomba kugira morale uko bizogenda kose abashitsi baza bakaraboneka ko ikijanye na morale ntitugikoreho kuko morale nuvuga make hari ugira morale Wenti wogira morale gucecetse. Wow. None wogira morale ucecetse wafunze isura. Birashoboka. Birashoboka ko wogira morale ukanyaraje. Ntabwo gukanyaraza no kuvuga amajambo make. Sikiba niti biratandukanye. Ngewe wanje avuga make ariko agera morale. Nabamuzi. Ntiwamuvugisha amajambo abiri adasetse. Sawa. Turagushimiye ko washatse neza. Oya si ico ntabwo n'abandi bashatse neza. Ariko turi kuvuga en general. Ukagira amagambo make nyine ko nti wamuba umuntu utavugisha abantu utagira gutereka reka wama wunama gusa abantu binjira mu nzu ukamuceceka ukazana ibiryo ariko abagore bavuga barushaga amakuru sawa murakoze cyane umugore wawe uzumwita gute umugore wanje ni mama Esther mama Jenny mama Ariane ni Nyasama baby oya je nibza jewe yitwa Nyasamaza akitwa mama Jenny akitwa mama Esther akitwa mama Ariane twaranakivuze umugabo ufite abana barindwi akazamuhamagara ngo Nyamaja oya ariko nzamuhamagara icyo twarakivuze umugore wabyaye agomba kwitirirwa abana amazina yiwe nawe utungutu two kugenda dufata ngo twasheri hari n'umunsi muzamukorogana rya sheri ntiribone ukuntu ritambuka kubera ukuntu mwakoroganye mwite mama Brian hakiri kare mwakorogana kugagara ku rwego atakwita sheri birashoboka muracari rwa rugingo rumwe wavuze birashoboka biba nibijyana ku rwego rwa rugingo kwa usa nkaho bataza batandukana ntawe urabona batandukana none urugingo ni rumwe ziba zabayiga zibiri urugingo gutandukana cyane urugingo none bari baza batandukana ngabo babwira ngo babwira bari baza batandukana baba babaye iki urutoki rutakoze ko ndakubaza ngabo bambwira ahubwo ngize Imana ndakubonye oyi ico nagihakanye bari baza batandukana ibo byazagenze gute twababwira ngo jewe nibya bindi nakubwiye ngo uru rukundo rw'umugabo n'umugore ni ikintu kikiri kinini abantu bagomba no kuzosobanura nanze kutubitinda ndabwira ati kintu abantu bagenda bagashorera umuntu ngo nasinye ukazamusinya ukagira n'ivyabone abantu bakagwagarira rwande ngusinye okukunze uyu muntu ese ugo rukundo igo no in case mwageraho ngo muje mu mitungo akagushorera dore bamama ko bazabazana namike nibake bazazana myinshi akagushorera ngo ngene mu bayibandike iyo urese tukaguma uko tumeze ari kitwaye ko turi urugiye tugeze ku musozo mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro naho ubutaha Imana ibaho umugisha